Tujitunwela bonso moi mujina ja mukalenga Yesu. Topesi bino nyonso mbote na kombo na nkolo Yesu. Ndongamu ujubi kijibwa nye jipingana ja Kristo muchuluba. Mujihingana ja Kristo mumuntu mbwena kwamba nyikulwa kwenda kuibiji mumubiji wa muntu. Emission oyo ezo bengama kozonga ya Christ na kati ya mutu. Mbwachinyi kulwa kwa Kristo njila muibiji parce que Kristo nyuma ki muntu to. Pona nini Christ azongi mbala mibali na kati ya mutu? Christ aza molimo. Kristo nyuma kajiki muntu to. Christ aza molimo aza mutu te. C'est pourquoi kuji bana betu babunyi anyi bajimunjile wajenzela janzambi mujimu bikala muntu pakanyi ni mujihanga. Eza na bandeko na biso bazali na nzela ya nzambe me bazali na kati ya kobunga. E muchikondo chonso atujituswa bwakuleja bulelela bwanyi Kristo muhingana chituwa chibiji munda mwa muntu uji profete messager Emmanuel Dodi babunyi kimbi tabato bambanyi mbinjela bobu Yesu ufumuleji bwa kujimari. Tango nyonso tango tozolinga totalisa na batu ke Christ azongi na kati ya mosakoli Emmanuel Dodi bandeko na biso ebele bazo ndimela biso te. Bobu ujibo bamanya na olamba manya Yesu ufumuleji bwa kujimari. Bango bayebi kaka ke oya kozonga lisusu ya mbala mibale eza kaka Yesu ya Marie. Me Marie mujifujenda kavumwambula Kristo to ani kavumwambula Jésus Kristo to. Marie na kati na ye amemaki Kristo te. Marie kavumwambula Kristo ani Jésus Kristo munda mwajifujenda to. Marie amemaki Kristo te ou bien kolo Yesu te. Marie chivuyi mwambula mujifujenda mubijuvu muforme bwanyi Kristo lo abwela bwa kukwata mujimu. Oyo Marie amemaki ezali nzoto pour que ya kosala musala. Muji Kristo nyuma kena bwa kwenza mujimu wajika imwenza mujimu muntu to. Kolo Yesu azali molimo ya pamba moye esala muji Kristo nyuma kena bwa kwenza muluhe hajika kuyimubiji to. Christ aza molimo molimo esala sans auto ezalite. Kibwaluka ibifubi kengela bwanyi mubiji ulejibwa kimubija ovu musomba mujifuja Marie ujubiki jibwa mukalenga Yesu. Na yango esengeli nzoto ebotama. Nzoto wana nde Yesu abotamaki na Marie. Nibidi bienzeka a chaque fois bana betuka bena bajinga kuke bajimanya ja kujingulula ni kumanya bulela bwa malo ato. Ezo salama me bandeko na biso bazo sosolate pour que bayeba makambo ezo salama ndenge nini. Mukanda ujuwa kula maluma kwa abuni hajibaso kululongesha bantu bajibalongesha maluma kwa. Makomi ezoloba makambo mususu me tango bazote ya batu bazoloba makambo mususu. Katoena tuyantantato Esaïe chapitre 9 verset 6. Tozo kende musika te Esaïe. Mukanda ujuwa mba clair ujuwa mba ni mbatu lele la mwana ni mbatu hesha mwana muluma c'est-à-dire kujibintu bibijibishilangana. Makomi ezoloba solo. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, mwana botamaki, mwana bapesi. Bijibi kengele pinje mubantu bajinga kumanya ni mwana kai ujimulejibwa ni ujiba hesha kabijibantu ngani. Esengeli batu bayeba mwana nini oyo abotamaki e mwana nini oyo bapesaki. Kibwalu kai kumbani utofu mkujamba ni Kristo nyuma ki muntu to. C'est pourquoi na ebandeli tolobaki boye nkolo aza molimo kolo aza mutu te. Mwana uvumulejibwa uvumuhatuka mujifuja Marie ki Yesu. Mwana oyo abotamaki na libumu ya Marie kombo na ye Yesu. Me muvu Yesu vumwikala mubiji vuba forme mubiji akavubwa kwenza mujimu haji nyuma kai mubwele mubiji to. Yesu azalaki nzoto moye asala musala ezalaki te esengeli molimo eya ekota na kati na Yesu. Kibwaluka ejumusanga na différence entre enfant et fils. Mbintu bibiji bishilanga. Na yango ozomona bokeseni ezali Yesu na Christ. We mulonda mumukandao hajibu batela ni un enfant nous est né kabena bafila bamwambila nyi père de gloire to balunga kasha bien sto bajibamba ni un enfant nous est né hajiba fika a fils ki hajiba lama kasha bien so bijibishala bya butumi. Tango ozotala na makomi tango Yesu abotami babengi ye ba hommage babengi sera père de gloire te
basuki kaka mwana sali nini abotami. Mais hajiba fika chitu wa chibiji cha un fils nous est donné ki hajibu balaba lunga kaja butumbi bonso bujibulonda hanyi. Tango bakomi un fils nous est né nde bapesie ba gloire nyonso. Kibwaluka ikujijishilangana entre Yesu ni Kristo. Na yango bokeseni eza wana Yesu na Kolo. Kumpala kwa kujinga ku expliquer bionsu ani ku présenter ujumu ikalanga na tatu wetu wa bonsantu tujitwanyi tuleje njila wachi jimunda mwenda kujichifu mabulele. Avant to expliquer makambo nyonso ndenge ezali esengeli totalisa nano nyonso tozotalisa. Kibwaluka kumpala kwa tetu kwa njikubanga jileja ujumunda mwa prophète Emmanuel Dodi tujitwanyi tuleja bulele la bwenda avant Emmanuel Dodi. C'est pourquoi avant tolakisa oyo azana kati ya mosakoli Emmanuel Dodi esengeli tolakisa nano solo sembo oyo ezana kati ya Emmanuel Dodi. Premièrement, tujitwanga Matthieu chapitre 16 verset 16 jusqu'à 17. Ujumva mufundo au uji clair. Apôtre bonso balonji ba Yesu jubi ubungwisha jubela lukonguni bantu bajibamba ni njinganyi. Yesu avandi na bayekoli na ye azotuna bango bapotre azoyebisa bango ngai naza nani liboso na bino. Haji ujikisha kubela lukongu ni meme njingani kuji bantu bambini uji prophète uji Eli uji hingasha jaji mais Simon Pierre uji mwambila ni tu es le Christ le fils de Dieu vivant. Pinja menji muso kwela lukongu lumo. Lukongu lwa luji nungu. Hikala Pierre mwenda ni Jésus intantamula mumanya ni munte un Jésus. Mbwachinya di Jésus ele lukongu ni njingani Pierre uji wambanyi uji Christ. Tango Yesu asisi kotuna bango motuna bakoloba aza prophète bakoloba azali Eli mais Pierre atelemaki alobi yo zali mwana na Nzambe. Pinje lukongu lwanyi lujilu lonongweo. Mbwachinyi Pierre mwenda ni Jésus musangu wonsu mula mumanya ni muntu uji na jenda Yesu. Mbwachini adiba labele lukongu ju file identité mkwa bufu bantu kaba ibamanya to. Motuna nanga ezali boy. Pierre atambola mikolo nyonso na Yesu. Pona nini tango Yesu ye kotuna motuna ye ayebaki ke kombo na Yesu eza Yesu mais na place wana motuna alobi ke aza mwana na nani na Nzambe. C'est-à-dire bivu bilomba bwanyi jibwa jiluila kuji Pierre bwanyi bantu bakwa ba découvrir ni munda mwa Yesu mujifiso vubala yao. Donc esengela ki révélation eye la Pierre pour que batu basala nini basosola ke ye azali mwana na Nzambe. Kibwaluka différence jijilo jifila hanga chiha Christ ni Yesu. C'est pourquoi bokeseni ezoya wana uta kombo ya Yesu na Christ. Mbwachingi tujibabangi la koko wakibalu kujibantu bako wabuhaji ba présenter prophète Emmanuel Dodi bwani mwambula Christ munda bajibambanye muntu yonsu kena bakwambula kabiji Christ munda tome Christ mumana kuluile mu Yesu. Pona nini tango batu bazo présenter le prophète Emmanuel Dodi ke amemi Christ ba mosusu bazo boya bazolo ba ke Christ ayaki kaka na Yesu. Nchena mbaye shachile mato bajiba benga mujihanga. Tozo pesa bango forte te bazo boya na kozanga koyeba. Hébreux chapitre 9 Hébreux chapitre 9 verset 27 à 28. Verset 27 à 28. Mukanda ujua kula chabwasha ujua ambani Kristo vumulo musangu wa kumpa labwa kufuila mibi ya bahabuloba na ahinga na musangu muibiji bwa luhandulwa ababa vuba mwinjila. Makomi ezoloba na Hébreux Christ ayaki na première venue na ye pona kolimbisa masumu akoya mbala ya mibale pona ba oyo bazozela ye pona lobiko. Mwachini kimbamba ni Yesu na hinga na musangu ibiji bwa bajiba mwinjila to bwa luhando. Pona nini balobike Yesu akozonga mbala mibale pona bo bazozela pona masumu. Kibwalu katu jitu présenter prophète Emmanuel Dodi katu ena tuamba njihinga na ja Yesu to tuamba njihinga na ja Christ bwa mukanda muleni mbinji la Christ bwa luhando. C'est pourquoi tozo présenter le messager Emmanuel Dodi azozonga pona expiation ya masumu te mais azozonga pona bawe babandaki kozela pona lobiko. Mais muvu Christa uvu nyuma muvu ni capacité kakubwele mubiju vubiki jiboni Yesu
bwakujimija mibi kimuji kabidi muheta kapasita kakuhinga na musamu ibiji mumubiji wa muntu jubabikila ni Prophet Emmanuel Dodi bwa Luhandu. Lolenge Christ azalaki molimo, azalaki na pouvoir ya kokota na nzoto ya Jésus, yango wana lisusu na nguya na ye wana Christ aye akoti lisusu na nzoto ya Emmanuel Dodi puke abikisa batu. Kimulu akabiji bwakujimija numpeka tukibwaluka idutangila mu malongesha 11 a mutumiba wa Chikondu le prophète messager Emmanuel Dodi dilonga sa jenda jijikala na bulu jilula mangana nunyi Luhandu la moyo wa chendele. C'est pourquoi le messager Emmanuel Dodi koya na ye soki olandi enseignement na ye ezali kapona lobiko. Nchileja deja chijimunda mwenda nyichivuchi luila Luhandu. Ezotalisa deja mission o ayeli yango pona lobiko. Kajitangila munga chimwabayishi bakwa bulelu. Munga chimwabaji bajamba bambi banena lelu. Maisha jano amabanji, amabaka, akwenza voyage, bajimija njila wa moyo wa chendele. Tala siko lelo na basali na nzambe bazaka ko kende poto okopambwa ma okobala lobiko ezali susute. Mbwa chini bajibambula mwaba wa Luhandu ba uteka kuluseka bambula bintu bya chifaka bateka mungachi parce que mukando juamba ni la foi vient de ce qu'on attend. Alabamba kabijinyino ce qu'on attend vient na parole ya Christ. Mujubuka ba ni Kristo to kibwaluka ikabene bakuleja bantu Luhandu to. Pona nini bazozo alobiko batie pembeni bazwi biloko ya pamba mabala batie au centre. Pona nini lobiko eyaka na koyoka. Oye lobiko yaka na koyoka liloba nyonso te me liloba nani ya Kriste. Nde lobiko utakuna. Metango bango bazozo biloko ya pamba. Mwe lobiko ezala ezate. Me muntu ni semence wa Luhandu luvulu janjila kulaya kibwaluka eju présenter bantu Luhandu lo moyo wa chendelele. Me mutu oyo abengami pona musala wana ya lobiko yangwana le messager Emmanuel Dodi azotalisa biso nini lobiko. Mwishi mwajibe emu mutu jitwenda kanemu muntu kai ujibwa kwamba ni lelu kimu mwana bantu bavunye byuma to bafa bashe byuma na sena moyo oyo nani oyo amona batu bazalaki na bozwi ebele bakufi batiki yango. Nganyu juka imumu na bantu abu basama immeuble melelu mufa mushi ya bintu abiye muya. Nani amoni bango te batonga ba immeuble me bakufi batiki ba immeuble. Bol Bible mutu ambila hatokanyi nchidi bidini mushinga kaibwa kuheta bintu byonsu bya habulo ba mekundekelu kushimija moyo wa chendele. C'est-à-dire moyo wa chendele ujini valeur de plus que bintu bya mwishu majibu. Makomi na nzambe ezali clair. Litomba nini mutu akozwa biloko nyonso ya sena moy abungisa molema na ye. Mais uju sanga na lelu mubantu bajikabayi ba comprendre chichi signifie moyo wa chendele nchinyi bobu mbamona ni viwabu yonsu jilimite mwabeu kiboluka ibajibenda bahambula bantu munjila babaleja enseignement ijibuita bantu mesu ijimija lumière munjila wa bantu bwanyi babwele mumiji mabajimina. Yango ozokuta batu mususu bayebi lobiko eza nini bayebi yango te olie baluka lobiko bazolinga kolanda lobiko te bazolanda biloko ya pamba oyo kobungisa bango nzela na lobiko. Emmanuel Dodi kimulwa bwakutuleja butumbi bwenda yeye to. Emmanuel Dodi aye pona kotalisa biso gloire na yete. Emmanuel Dodi kimulwa bwakujimija bantu munjila wa Nzambi. Emmanuel Dodi aye po abungisa biso na nzela ya Nzambe te. Emmanuel Dodi kimulwa bwaku initie bantu mu bintu bya chana na bijika bini mushinga to. Emmanuel Dodi aye ko initie biso na bakisi te. Emmanuel Dodi mulo bwakutuleja njila uji tout droit ni julu. Emmanuel Dodi aye kotalisa biso nzela oye kei libela ti likolo. Parce que ujumunda mwenda deja nguvubu bala ena hinga na bwa moyo wa chendele. Deja na kati na ye balakaki biso deja ke akozonga poete biso to bika. Amen. Mon frère, ma sœur, bien subi di munga chimwa kwenza habuloba, ukeba jibak, ukeba mfrang, ukeba voyage. Expliquer après bien soit bifin wa binchini. Ndeko mwasi mobale na nyonso ozoluka libala, ozoluka voyage, ozoluka promotion, ozoluka boy. Après nyonso wana okokende nango wapi? Njini cha bwakuno ambila ni katwe na tulonda Nzambi bwakushala babanjito.
tozolanda nzambe te po totikala bariche. tutulonda nzambi bwa moyo wachendelela Tozolanda nzambe po na lobiko ya seko na seko. hingana mo histoire wa Bible na usangana nsongolo mamubanji du ebeja Yesu ni ngenza chini bwa mpiana moyo wachendelela. Soki olandi histoire na makomi na nzambe okoyoka mutu moko azoloba nasala nini po ete na hérité bokonzi alola. Aju ebeja ngenza chini au ujini mfranga ujini bubanji bwa chini bubanji kimbu mu facilité bwa kusumba moyo wachendelela. Tango azo tuna bongo azana mbongo azana biloko nyoso pole ni biloko wana esungi ete po eta kota lola. Bwa bwenda yeye vumulo ku comprendre ni seke bien subingi nabi kabia kusumba moyo wachendelela to. Tango avandi atala lobi malgré mbongo nazana yango mituka nazana yango bozina nazana yango ekokoti sanga lola te. Nyungulukilwa maisha amafilelo ajumunga chimwa bantu ka ena tombe kabidi mukuleja bantu njila mulelo wa moyo wachendelela to bwa chinyi bwalu lungani lwa bundu focaliser ku bubanji or bantu bakwa buni bubanji bebeja benza chinyi bwa kweta moyo wachendelela. Na mateya ya lukuta o bazo te ya batu olie ba te ya batu bokonzi alola bazo te ya batu kaka biloko ya sena moi après batu basala nini babunga. Kajuju usangana bajinyi bubanji bujibo bulele babanji la kumi kuna nzambi ampesha bubanji me usangana muntu ni bubanji webeja Yesu ni ngenza chini bwa mpiana moyo wachendelela. Bato bazana bozwi bazo kende na nani na bangomba bazo sambela nzamba pesa bango bozwi me ozo bato bazana bozwi te bazo kende na bangomba nzamba pesa bango bozwi me muto azana bozwi azo senga nzambe nini na sala puke na kota bomo ya seko na seko. Mon frère ma sœur mukalenga Yesu kimufa kumuchumu cha makana bwawe kusumba mashinyito Olo Yesu akufaki na ekulusu te puke osomba mutuka. Kimufa kumuchumu cha makana bwawe kwenza voyage to. Kolo Yesu akufaki na ekulusu te po okende poto. Ndaku kwa aéroport du sangana bapayen bajiba voyager chaque jour. Kimba banda kumuko no muhela bakasambila to. Kende na aéroport okokuta bapagano bazo voyager mukolo na mukolo basambela kite. Jean 3:16 du tuambile vérité oju ambanyi bwa euyonsu wa muitabuja kafuto me ikala ni moyo wachendelela. Jean 3:16 azolo baboye oyo nyonso akondimela ye akokufa te akozala na bomo ya seko na seko. Biso tumvuije nyi munda mwa Kristo katwe na tufato. Atalisi biso boye na kati na Kristo tokokufa te. Nasi bienzeka ni lelu wa kuhulumoyi wewe en Christ kwena mufato mon frère. Ata na kufi lelo na kati na Kristo na kufi te. Parce que ujuni muhu ya wa résurrection. Parce que toza na vie ya lisekwa. Ujuni muhu ya wakubishibwa malaba. Toza na vie oyo kobikisa biso lobi. Kajika chaki mbambula chingoma bahesha muntu kaimwanju kukalonga busalaito. Batikala jamais kopesa muto ayekoli arme te batikala kopesa ye arme te. Wabobu kujula chingoma kukuhesha nyi ukalwanga na mvita ifo bikala affirme nyi ujumu salai. Po ba pesa yo arme esengeli ba confirmer que okendaki formation militaire po ba pesa yo arme. Mon frère formation wakukeba luhando kwa kamukeba mujuluto terrain habuloba. Mon frère po ozwa formation po okende lola okozwa yango kuna na lola te esengeli ozwa yango wana sena. Initiation uji benzela bantuleli mu monde spirituel benda baba boyeje mu ma science occulte. Initiation bazo salela batulelo bakotsa bango na occultisme. Baji bahanga nzambi bo bahinga na mujumaja nzambi naba manye nashi munjila wa nzambi initiation ujumom. Bayebi nzambe te mais soki bazongeli nzambe bakoyeba ke nzela bazo kendeza malamu te esengeli balanda nzambe. Initiation en Christ baptême. Mais njila mwina wa batema ifo mumanya mba mufile bish ujumulonge shangani ujini jimanya jendani ujini révélation wenda anyi. Nzela ya batema eza nini? Oza na révélation na yango esengeli batalisa yo nzela ba révéler yo. Mukanda ujuwa mbani wewe muitaba munda mweba muhatula kulujimi ni mukalenga Yesu. Biblia kimushikila mwabauto we muitabuja chabushowa umanya ni ukaji munjila wa bantu bajibahanjishibwa me fo ukeba ngani wa kuleja nenda mulelela. Makomi ezolo baboy soki yo ndimi na motema na yo olobi na munoko na yo nde okomi na nzela ya nini ya lisekwa. Kaji wa kuleja njila wajibishibwa jamalaba ani wakubwela munda mwa Kristo lelu
ukaji munga chimwetu ignorance kijuwenza bantu bwanyi bajimi na njila. Mutu oyo akotalisa yo nzela ya lobiko aza deja na kati na biso. Medihanga ni concurrence ya inutile kijijenza bwanyi bantu bakwa bahambuka njila. Kozanga na compétition loyale nde ezo sala ke mutu akoka ko saisir lobiko te. Lelu muntu au jumunga chimwetu c'est prophète messager Emmanuel Dodi. Amen, amen. Mutu oyo akotalisa yo nzela ya lobiko aza deja na kati na biso, kombo na ye le prophète Emmanuel Dodi. Kimulo bwa kutuleja Yesu unu tunwele mbila kumikuna to unu jikano ibamanya to. Ye aye kotalisa biso Yesu oyo bobelelaka boyebi ye te. Papa, we mubikila technicien bwa kulongolo la nzembo munzubu ye mulongolo la bibi uji mumanya bwa kulongolo la julo uji banga janji tu la bionsu bia bibi bwa installer bia bimba. Soki obengi électricien pour installer le au courant, soki a installer le au mabe, mais tango oya yebi musala na tango akoya akobanda ko pikola nano biloko nyonso ya mabe basinga mabe bachela kyo bwa bandela musala. Kibwa lukai prophète Emmanuel Dodi jilwa jenda uji wanju wenda utukunya enseignement yonsu ya mibi jimija. C'est pourquoi le prophète Emmanuel Dodi tango aye azokende kolongola nano ba enseignement nyonso ya mabe biloko nyonso epola o balesa batu azokende kolongola ngo pour ki apesa nini ya malamu. Bwalukana bwa kwambula installation wa mwimpa kutenteka hampala ya mibito bidibienze sandi. Moyen a installé ndaku likolo installation ya mabe ezate incendie ko salama. Kibwalukai ujuanjumbusha bia bibi epi mu bia bibi atubanga di biumvoni bia bibi kai. C'est pourquoi esengele alongola nano wana ya mabe wana pe ifa atalisa yo mabe eza nini. Chakumpala lelu nyindu hesha mukenji muntu yonsu ujumuita buja Yesu bumu kalenga ni musungi dika kumwana juluto. Ya liboso tozo talisa bino mutu nyoso andimeli kolo Yesu lokola mobikisi akomona bokonzi alola te. Babunya jibumva na banyengala la mwachinyi bajibambanye uitabuja mukalenga Yesu uitabuja Yesu bumukalenga ni musungi dika kumwana juluto or ngansenyimeji bayeshi bwakachakala. Ebele bazo regrete tango bazo yoka ke oyo andimeli kolo Yesu lokola mobikisi akokota lola te bazo regrete bolanda malamu. Wewe ya munjila ujini mwana eno jina jindan trésor haji habula uju wambanye muntu ujula mwana bu trésor kwena mwana bimpato eske trésor wanyi tango ozo kende na nzela omoni mutu wana lokola trésor akomi lokola trésor eske aza trésor to aza trésor te seke kinye yato muntu ji mwana ju sokufana nenda omoni seke aza trésor te seke mutu wana kokani na trésor. Kibwalukai mukalenga Yesu je incomparable. C'est pourquoi nkolo Yesu aza incomparable. Kaba tubi itabuja bamuita buja bumu kalenga to me bamuita buja mukalenga. C'est pourquoi bandimelaka ye lokola te mendimela ye nkolo Yesu. Kibwalukai eu yonsu jumuita buja mwenza confession awani jumuita buja Yesu bumu kalenga ni musungiji julu na ajumva ko histoire. C'est pourquoi muto andimeli kolo Yesu lokola mobikisi na ye akomona lola te lola ekotika la neti histoire pona ye. Mon frère ma sœur musuka weba marchandise ndeko mobali ndeko mwasi mobali musuka weba marchandise amena yo eza marchandise mais marchandise adini basumbia no babiji molema no eza marchandise mais marchandise wana eza na basombi mibale baji présenter kumpala kweba eu mwena lukuna mais eu mujumukulila ba moyo wachendelela bazo mi présenter liboso na yo mosusu aye kotalisa yo nzela ya seko na seko mosusu atalisi yo nzela ya libungi kibwalukai lelu nashimu science occulte boyo ku resiri fo witaba bwa kuhana musuka yango wana même na science occulte po bazwa yo kuna esengeli ondima oteka ame na yo me kujumu kwa buju sumba musuka usumba bwa chisamba cheba chonsu ni banga nuina balejibwa kanu inuta tato epinu heta moyo wachendele mesiko na kati ya mabe kuno eza mususu azwi ame na yo na arrière na yo na bana na yo na bakokololo na yo me bokonzwa bokonzalo la te nchenze kaku Abraham ujuambila Abrahamani bionsu bi walomba na bienze kibo me ita baningi kala nzambi weba esalamela ki na Abraham ayebisi Abraham
ndima oyo nyonso kosenga na kosala nini na kopesa yo. Kibwalukai nzambi mufuki wa bantu bonso kadiki nzambi wa bantu bonso to. Yango nzambe akeli batu. Nzambi mufuki wa bantu bonso kadiki nzambi wa bantu bonso. Nzambe aza mokeli ya batu nyonso maza batu nyonso tute. Bwachini ki nzambi wa bantu bonso to nzambi wa ababaji bamuitaba. Pona nini aza batu nyonso te aza nzambe ya baoyo bandimeli ye. Haju muitaba ki aju shala nzambi yo. Bwaluka ju sanda bantu lelu mpingu nzambi yabu. Ju sanda bantu lelu manga ki nzambi yabu. Tango ondimeli ye nda atikali nzambe na yo. Yango nozomona lelo baoyo bandimeli bikeko ekomi nzambe na bango. Baoyo bandimeli banzete ekomi nzambe na bango. Me yo ondimeli nzambe solo nda atikali nzambe na yo. Bible uju confirmer 1 Corinthiens chapitre 8 verset 5 à 6 uju ambanyi kujinzambi yabunyu mujulu ni habuloba. Makomi ezo confirmer que tozali na banzambe ebele likolo na se. Me muntu wa kuleja nzambi mulelela ifo yeye hende kala wa nzambi yao. Mutu akotalisa yo nzambe ya solo esengeli ye pe azala ya nzambe ya solo. Ni yeye akijumunga chimwetu le prophète messager Emmanuel Dodi. Mutu wana kotalisa nzambe ya solo c'est le prophète messager ndaza na kati na biso. Kichilamba mumutanchi echi nzambi muteka chibidi cha tetu kuendela bwa kumona bokalenga bwa. Ezali pon oyo nzambe atie na tango oyo pour que tokende lola. Kibwalukai mon frère ma sœur njingo invité. C'est pourquoi ndeko mobali ndeko mwasi tobengisi yo. Njingu bikila kimbwa kulo kukuisha jibakato. Ndeko nanga na bengi yo te pour que toya koteya yo mariage. Njingu bikila kimbwa kukulisha bubanjito. Ndeko nanga na bengi yo te pour que na commission riche. Menjingu bikila bwa ulo umva ji jamwana uvubambani na hingana bwa moyo wa chendelela ukaji munga chimwetu. Ndeko nanga to bengi yo pour que oya koyoka oyo ba bengi fils oyo ba talisa kibiso poete toyoka liloba na nzambe. Bwalu kaji deja munga chimwetu. Parce que aza deja na kati na biso. Bwanyi alo akuleja njila wajulu. Aya kotalisa biso nzela ya likolo. Batu ba voyager kabatu bumbuka mabaye mu pays moko abo kabaye basumba passeport ni visa to. Mutu avant voyager akoki kokende mboka mosusu te soki asombi passeport te. Kaji visa nunu itujila makuta. Visa obimiseli yango mbongo. Est-ce que ojuele meji njulo kajena ni visa wa kubwelani? Est-ce que ozo raisonner que likolo po kende visa ezate? Bwaweo kuya mujuli fo kala ni visa. O kende lola esengelo zala na visa. Parce que ambassadeur wajulu ujunyi nsahi ya mwaba uwaya yeye kena bwa kukuhikisha kuyu presenter mukanda to. Parce que ambassadeur ya likolo po okende likolo akoki kolekisa yo te soki ozali na mukanda ya kokende likolo te. Et mukanda ou c'est belle confession de foi. Et mukanda po kende likolo c'est la belle confession de foi. Pas belle confession de foi ya maisha mafi ya kuleja bantu njimuita buja Yesu bu mukalenga ni musungi tibintu bya chana na bidika bi mushinga to. Et tango bazolobela biso belle confession de foi yeba ke confession de foi ya mabepe ezali yango oyo ya malam tozo benga belle confession de foi soki ozui ya mabe moyo kende lola ezali te sengelo ya kozwa ya malam. Kibwalu kai kanda makasa bakumaisha mafi ajahambula bantu munjila wa nzambi. Na yango tolobi boye longola makolo na yo na mateya ya lukuta oyo ezobungisa milema. Katwena tukubikila tukwambilenye Emmanuel Dodi mushala nzambi ulumu kukwila to. Tozo benga yo te ke Emmanuel Dodi atikali nzambe po ete yo adore ete. Parce que na shieka kuitaba mubikila nzambi wema. Ata ye moko akondima te ke yo adore ye. Parce que ye henda ujinyi nzambi wena. Parce que ye pa aza na nzambe. Mais uju kuleja shemin makai uju bwa kuhichila bwa kuhiana bukalenga bwa muju. Mais akotalisa yo nzela nini esengeli oleka pour que yo hérité bokonja lola. Mais baji bamwela mpata mbaji kaba bani kujingulula ni mu prophète wa chikondo echito. Ba oyo bazotia ye tembe. Parce que nano bayoki ete nano basosoli te ke azali oyo atindami na tango oyo. Tujinyi bantu basatu baji bakonte kumukanda. Tozana batu misatu o bazotangela biso. Muntu wa kumpala enfant, muntu mwibiji fils, muntu mwisatu épouse. Mais épouse ki muchikondo chiki prophète. Oyo tozolobela na tango oyo bazolobela mwana bazolobela mwasi. Mais mwasi na nkolo mwasi na nkolo muchikondo chiki prophète. c'est le prophète. Bwachini njingamba nangu. Bwachini njingamba nangu wao.
muntu yonso na shie u travailler mu gouvernement katuba kufika mu biro bienda kuvula bilamba kushala chanana to mutu nyonso azo travailler na gouvernement akoki kolongola bilamba na yete atikala bongo te ako travailler na bilamba me kumpala kuamuka jenda ujutula bilamba na gouvernement ako travailler na bilamba mais liboso ya mwasi na ye akolongola bilamba bwachini njingamba nangu pona nini tozolo babongo. Donc nzambi juji shia chana na kumpala kwa prophète bwa kumu révéler malumale la jakumbana kuitisha bantu monjelo wa vérité nzambe liboso ya prophète abomba kelo kote amiti kaka pour que atalisa mosakoli makambo nyonso kibwalu kai mu prophète auju monga chumwetu katwena balwa bwa kumu affronter ni muntu mu kwa buto na yango totalisi bino prophète wana aza deja na kati na biso. Jinanga ja nzambi aje jimunga chumwetu bolingo na nzambe eza na kati na biso njila wa nzambi au kajimunga chumwetu zela na nzambe eza na kati na biso babwanyi mema ni mubikila njulu jivala bilamba pona nga nazobenga ye lole lati bilamba bwachinyi mbwa kula kuhatula bantu mubuhika bwa u vivre bimpe mujo mujo vivre bimpe me fait des comptes u fo ya mu mujilu pona nini aye kolongola batu na boumbu ya esclavagisme batu bazalaki ba prisonnier aye ko libérer batu uji inenda kiuvu munda mwa Yesu oyo aza na kati ya mosakoli Emmanuel Dodi nde azalaki na Yesu kiuju mwamba ni je suis le chemin la vie et la vérité yango alobi nazali nzela nazali sembo nazali pe bomoi ujumunda mwenda kibwaluka imole kutuleja nzambi mulele aza na kati na ye yango wana mosakoli Emmanuel Dodi aye kotalisa biso vérité maome ningu eshakanemu maome topesi yo respect me hajibu bwa kwa kula vérité njinga kula tango tozoloba vérité esengeli toloba yango maome ki mwana to ki fils to maome azali mwana na nzambe te ki fils to azali mwana na nzambe te kibwaluka ibonso bavuba mulonda hanyima mujihanga basiporte kaba kumwana julu to yango bao nyonso balandaki maome na kozanga koyeba bakomona bokonzi alola te. Mon frère, ma sœur, chibi chijibwasha ndeko mwasi mobali porte ezali polele chibi chijibwasha lusalo nzambi lijumunga chumwetu porte ezali polele mawana nzambe eza na kati na biso. La chrétienté ezali religion te koza la chrétienté eza religion te chrétienté eza religion te mais eza prise de conscience ezali prise de conscience eza maturité maturité akumanya bulelela ezali maturité po ete oyeba solo mais adi umanya vérité mbwa umukwata ayaneba ni mwabudu ushikidi tango ozoyeba vérité po ete osimba vérité wana okende nango tina bisike esengeli vérité katumanji kujimisha muntu to vérité ebungisaka mutu te vérité utuambula muntu mubulelela vérité ememaka mutu na solo mais byonso bya bricolage bya mafia bijibi ya to bijibi shikila oyo nyonso bazo bricole mankiona esukaka bijibi ye bikashikala me bulelela butubu banda mubu nyonso ya lukuta esukaka vérité ndeka kolonga kibwaluka iwe wa yonso jutulonda ko hichisho opportunité c'est uto pourquoi yo zolanda biso kolekisa opportunité oyo te itabadina je bajibwela kumukanda wa moyo ndima kombo na yo ekota na buku ya bomoye bwalu jusque là kwena mwanji kuitabuja to ti lelo nano ndimeli te parce que ngamba yonso jumu itabuja mukalenga Yesu bu mukalenga ni musungi nyinga kola bien préciser bu mukalenga ni musungi ji kakumwana juluto parce que bantu babunyi mbita buja mucho chache tango tozoloba mutu nyonso andimelaki kolo lokola mobikisi akomona bokonzi ya lola te tozokosa te technicien ujumula bakutukuna ukajimunga chima kwenda kutukuna mais technicien oyo aye apikola biloko nyonso ya mabe azopikola deja mais pourquoi uju useme na tanta seme na habu ibani batula nshinga ya mibya bwanyi ba installer nshinga ya mimpa no pona nini ozokende musika pusana balongola biloko nyonso ya mabe puke bapesa ya malamu byonso bito akeba habulo baha bajiba tuhesha nabi buma tabishi hatu ikala banji kumuitabuja yeye nyonso tozoluka bakopesa na biso yango mais ti tango tokosala nini tokondimela ye kibwalukai
minita michinchika ivumika la mituhesha ikaji kundekelu twela twasakijila kujibonso baji bate antema yabu anyi bambula minita yabu bwa kutumva. C'est pourquoi tozalaki na média bien aimé minito bapesa kibiso ekomi na suka na yango tokomi kokende na suka. Kibwalu kai mon frère mon sœur kujingi bwanyi chikondo echi chihita to bwalu we mwinjile ni wanji wenza malu kubunso ngol mabuye babala mufundo abimpa baji bambani apres umanyi chulumbu luiji nchi kuinjile. Ndeko mwasi mobali kolekisa tango na yo te tala bolenge na yo tanga makomi wana malamu bayishi baji bambila bantu lelu nyinsonga enza malu kubunso bwe batei bazote ya yo ke jeune homme sala makambo na bolenge na yo mekaba ibajikija mufundo auto me basilisi écriture wana te mufundo audio amba kunshaku ni manya ni nawi mana kuchulumbulu iki écriture wana ezotalisa sala nyonso okosala me na suka okotelema liboso ya jugement. Papa wenye jibanza ja muntu ye mugwambile tu ya neba ku justice ojo jisentir mal à l'aise. Papa soki ozana nyongo ya mutu ayebi sho tozokende justice okoyoka mabe. Kibwalukai ambula we bonsonga boye babu bohesha mukalenga Yesu. C'est pourquoi zwa ki jeunesse na yo pesa ngo na nzambe. Mukanda ojo ambani quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Amen. Makomi ezoloba oyo akobelela kombo na ngai akobikisama. Kujimiji chikondo echichana na to. Obungisa tango oyo bongo te. Bwalu zambi mwena kulukula muto hesha lusa lwa kwambula muto mibwau kumufila mujitunga jetu. Parce que Nzambe tata apamboli biso atindeli biso le prophète Emmanuel Dodi pour que abikisa biso. Alors kujingi bwanyi wendela ntanta nyijinanga ja Nzambi anyi jiswa ja Nzambi to. Kolinga te ozala musika na Nzambe to na koboya kozala na makomi na Nzambe. Église wetu ujimu limité 6e rue résidentielle avenue Révolution numéro 817. Église na biso ezali na limité résidentielle tozali na Révolution 817. Mwene mjuma Nzambi jua kajila mardi, mercredi, vendredi. Le messager ayambaka mardi, mercredi, vendredi. Kimunu funjila jeton ba wewe kusumba jeton ba kumuna nende. Akomeli bino jeton te pour que bomona ye. Parce que kujiba commerçant lele bajibabwele mujumu Nzambi wewe kumumwani fu sumba jeton. Parce que ba commerçant mususu bazali pwete omona mosali na Nzambe esengelo somba jeton. Kaji ujumunga chimwene munzulu la bibi bwasha nyijinanga jonsu bakunu lejenji la mais Nzambi. oyo aye na kati na bino oyo aye na kati na biso afongoli porte polele pona mutu nyosa sala nini aya. Tujituela kabiji twasakijela tumuhinga shila kabiji ye ya tatu wetu wa bonsantu prophète messager Emmanuel Dodi. Topesi lisusu merci na sa grandeur le messager Emmanuel Dodi. Tufila kabiji merci kujiba affranchi bonso bolo babujima ababa jibita buja mukenjeu wa mulelela. Topesi lisusu merci na ba franchi nyonso o bandimeli message de la vérité. Bwanyi bakolesha jita buja jabu kikala franchi kinjina to. Ba kolisa kondima na bango parce que affranchi ezali kaka kombo ya pamba te sengeli kokolisa kondima. Kuji différence entre kikala franchi ne kubiki jibo franchi. Boke senezali kozala affranchi na kobenga ma franchi. Jinga wikala franchi kujingi bakubiki la franchi to. Zala ozala franchi me kolinga ba benga yo affranchi. Walwe mujinga mbakubiki la c'est-à-dire ujuje shijine jijiga jije ba to réalité ujumanyi kwena franchi to. Soki bazo benga yo affranchi yo moko nde koyeba ke peut-être oza affranchi te mais luka okoma affranchi. Toela kabiji merci kuji bana betu bonso bavu hanyima atumera bwanenu kutulonda. Topesi pe merci na bandeko nyonso balandi biso na sima kamera. Toela kabiji twasakijela kuji ababonso bavu bala kuita bajibikila jetu bwate tukikala nabo. Topesi bino nyonso merci ba oyo bandimaki invitation na biso. Zambi mwena kulukula anusamba akaungula bibi bya myoyo yenu bwanendo bonso bajikaba ibanju kuita buja to nututakena ni mukenjeu nututakena ni ujumulo ni mukenjeu. Nzambe tata nzamba nkolo Yesu asunga bino bofongola mitema pour que bondimela kolo Yesu. Chaîne YouTube wetu wa église mbafundano prophète messager Emmanuel Dodi TV eza na YouTube. Numéro pe ya prophète ezawana. Problème yons ujinenda bikila ubwela en contact ni prophète katwena balo kumwanzela publicité. Chaîne na biso ya YouTube bakomi Emmanuel TV bisika nyonso
okolanda biso benga numero bafishe na suka kuna ya YouTube okobenga bakoyamba yo. Merci Nzambi mwana kulukula atubenesha. Merci Nzambe tata pambola biso. Tango to belela kakamba na yo, nguya na yo.